Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset te serye tayo itaalawas ana paulwan. Servidora, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Friend, apay akasta tilangam. Ay, parikot ko nga ro ti kwartang aramadak, friend. Umadanin ti exam tayo. Awan kwarta ni tatang. Kasta ka di? Ay, no adda kumamot na wadwad a kwarta ni nanang. Pautangan ka kuma. Ay, makapasin na ay, friend. Pampanunutak nga rod. Sumardengak sapay lang iti panagadal ko. Kanayon ngamin a kwarta ti parikot mi iti balay. Amo matan. Ni tatang laang ti agtrabaho para kada kami atalong agkakabsat. Margie? Ad-adda ngamin amarigatan ni tatang. Nang runa, kat adda pa'y dagiti dua a high school nga adding ko. Maasyanak launay ka ni tatang. Aginggat ka ba ulan? Kan agingga ang maipamuspusan. Ituloy talata, friend. Sayang mo't. Ad-addaan na regrigat no saan ta ang makaturpos. Tatang, anya nga ta no sumardengak pa'y laang iti panagadal ko. Ha? Amok mat, ang marigrigatan kayo, amang isaksakad, iti panagbiag tayo. Nang runa, katalo kami nga gis eskwela. Kabalak pa'y mati agtrabaho, anak ko. Sayang mati panagadal mo no sumardeng ka. Mangsapulak pa'y lang iti panggadak, tatang. No addan tumat basit urnong ko, di ituloy kong tumanan. Ha? Tulungan kayo pa'y lang agtrabaho, para iti panagadal dagiti dua a kakabsat ko. Ay, awanin at talaga ti choice ko, friend. Agsardengak at talaga iti panagadal ko. Talaga ka di nga awanan tiwagas? Tapno agtuloy kalatta ko ma? Di ka madanagan, friend. Apaman ang makaornungak, ituloy kong tumanan ti agadal. Amumat, asipod pa'y, kat day ti arapaap ko. Di makaturpos. Awanan ti maaramedak, no kasta ti kunam. Kat sapay ko mga rod na makaurnong ka. Angam, sa di no nga rod ti pagtrabahuam. Day ta nga rod ti parikot ko manan, friend. Narigat agsapol iti panggadan ita. Nang runa, no saan ang nakaturpos. When Mapanak ija ili intun umay alawas. Mangsapolak iti panggadak. Uray waitress no iso. Ayos lang kanyak. Basta lakit di adda pagtrabahuan. Uy, si kamat gayam, Jenaline. Margie? Siyak nga rod. Kumusta? Long time no see. Ayos na tamat. Napintas, kan looking yang lata. Sika, kumusta ka matan? Kumusta ti panagadal mo? Kastoy, ayos latta. Kinapod no na. Nagsardeng ako iti panagadal ko. Ha? Ni, api ngay. Sayang matan. Sayang nga rod. Ay, parikot ti kwarta nga aramatak. Iso anas kan nga agtrabaho akpay laeng. No kasta, awan pa'y laang tinasapulam at trabahom? Awan pa'y nga rod. Amang ano adaam mo? I-recomendanak man kit di. Amok nga ado ti amam ija syudad. No interesado ka, umay ka ijay balay inton bigat. Ijay tangag sarita. O sige, umayak man nga rod, Jenaline. Sa dino ti papanam, anak ko. Mapanak ija balay da Jenaline, tatang. Sino day ta, Jenaline? Anya kay lakit din. Nalipatan nyo, di anak ni nanay. Ising ijay daya. Huun gaya man niya. Apay amapan ka iji ayanda, anak ko. Adala na patag apagsaritaan mi, tatang. May papan iti pagtrabahuan. Barang ada pangisarkan na kanyak. Kasta ka day. Ay katuna, anak ko. Ika nga raw din, kahit agan-anad ka.
Kinapudno na, nabayag ako nga agtrab-trabaho iti abar, Margie. Kasta? Nadya kag bitot, talutawan ko ijayan. Di ka madanagan, ti trabaho talang ijay, kat ag-serve iti arang. Ay, kasta? Amangan ngamin nga sa wali ti pampanunutam, gaputan ako nakabar. Istrikto di boss, saan na akayat abas-bastusan dagiti customer, dagiti waitress na. Kasta ka di? Isong awan pagdanagam, gaputa safe ka ijay. Agpanunot ka na imbag, no kayat mo, no saan. Itikas na, iti pa nagsublik ijay syudad, makigiddan kanton kanya. Hello, Jenaline. Hello, Madam Emily. Imawag ha, taipakaamok ko makada kayo, nga dagayom ko nga ayabak ko mga trabaho kada kayo. Ha? Total, kurang kami matla ang waitress nyo. Kan may sa, nabayag matin nga agsapsapol kayo. Ay katwan nasaya at man, takayat day tagayam mo nga agtrabaho iti bar. Wan, madam, inalukoy ko kat imanugot man. Iso nga iti panagsublik di ka, makigidanan ni Margie kanya. O sige, urayan kayo. Ay na, anak ko. Doon da sa bali ang mabalin mo apagtrabahuan. Saan kan amapan iti ibagbagaday di Gina Lane? Kwa, tatang. Anak ko, saan ang natalgad ti kas di at trabaho? Di kay madanagan. Padasag lang ichay. Kabayatan nga awan pa'y nasa pulak as sa bali at trabaho. Apaman ang makasapulak iti sa bali apang gadak. Umakarak tumitlaang. Iso nga awan pagdanagan nyo. Gapot agan annadak, tatang. Ay, Awan pagdanagan nyo kanyak, tatang. Naimbag nga oras yun, Madam Emily. Kastamat kada kayo. Madam, iso ni Margie, tibagbagak agayim ko. Margie, iso ti Boston. Naimbag nga oras yun, madam. Bayat samat no didak awagan iti ma'am. Anti, kunayulatan kanya. Auntie. O sige, auntie. Kat, kumusta ti pa nagbiyahiyo? Ayos lata, auntie. Nasaya at no kasta. Ala, agina na kayo pa ay kalpasan na. Agmerienda tayo ije kusina. At daim palutok apag sasangwan tayo. Agyaman kami, auntie. Maragsakanag. Nakasingsingpat matgayam ti boss ta, Jenaline. Talagaan na singpot ni Auntie Emily. Saan ang naimot? Kan may sa, amo na nga isakit dagiti waitress na. Saan akas kadagiti daddo maabar owners, nga awan bibiyang da kadagiti waitress da. Panagkunak, agbayagak dito eh. Nasingpat ngamin ti boss tayo. Kan nasingpot matla ang dagiti kakadwata dito eh. Saan akas kadagiti nakaduak idi? Palakas da palakas iti boss. Kunamlan no asino da. Kan kunamlan no isuda ti mang tawid iti bar. Kasta ka di? Katuan, anya nga ita, isuda matlaang tinapapanaw. Iso nga ano samlaang dito eh. Ayos matisweldo. Kan nasingpot ti boss ta. Saan ka pa? Anya nga Intay agliwliwa, inton malam pare. Ha? Awan mo trabaho tayo inton bigat. Iso nawaya ti oras tayo mapanagliwliwa. Kun may sagpaminsan lang met. Ay ket uwan mapan tayo pare. Sa dino nga abanda ti papanan tayo. Ije sigura. Ije bara pagbambantayan ni Jenaline. Ha? Uwan pare. Di ka madanagan. Tasyak ti makamo iti inuman tayo. Nakapulis ka mo, tanak ko. Sa dinumanan, ti papananyaw. Gaga nga iti baronanang. Ingkam ag one round iti pag-iinuman. Agawid kami matlaan. Anya? Di kay kadagdanag. Sa anak unay amarapyan. Ken sa anak unay nga agbartek nanang. Ala, ingkay nga rudan. Agan-anad kayo, ari kaw. Sapay agmotor kayaw. Nanang.
Asino siya ka barbaro akaduhayo ni Tibar, Jenaline? Ha? Dadya man, nagsiksingutan. Ni Margie dayjay. Gayem ko kan kalugara. Kasta, ang mga numabalin nga yapang pititiban, katyam amuna. Sige, day talagayam. Mabit lang ha. Ayabak ti gayem ko. Naimbaga oras mo, ating. Anyang aminin tinagan mo? Margie, tinagan ko, Manong. Tinakumamo tinawagan ni Timanong. Madlaw nga agkaedad talaga. Kasta ka ni? Anyat kahit mo inuman. Sikat din baka mo magpili. Siya kagbayan. Ay, saan? Saan nga umin-inom? Agi-servak lang iti arang. Ngam saan nga umin-inom? Kasta ka din? Asayat nga rin kasta, Margie. Makadlawak man pare. Kasla kursunada madya kabarbaro a waitress iti bar. Jackie Limak pare. Talaga kursunadak. Kat arma ma. Una. Ang timing pa eh. Amwag pa iti husto. Madlaw ko kat nasingpet-met ni Margie. Kasmat laki ni Jenaline. Wan nga rin. Malaksid ang pintas. Nasingpat pa eh. Saan mo na may kat iti panunot ko dahi jay Margie? Agayatak sa talaga kan kuhanan. Rico, gayam tinagan dayjay, friend. Uy, siguro. Crush mo niya. Ha? Si Kakit Dimot. Dinamag ko laang no anya ti husto anagan na. Crush agad? Sika talaga. Saan ka nga agsaludsod? No, saan ka nga interesado iti may sa tawa niya? Saan man langan? Ngam naragsak kayo mata nagsarsarita ita ijay table na. Kinikilig nga ako eh. Uy, tila sasawom ha? Uy, sumardeng ka man. Ang mga no ada makangagkan ka. Nang runa ni boss, nakababain. Ang mga no panunutin na anabiitak pa dito yung bar. Ngam day ta agpapaaram ter aramida. Day, sabong mat day taimot mo, anak ka. Wala nang. Kinapudno na. At nabalasa nga magustuak launay. Anya, Wala nang. Pudno ti bagbagak. Iso na lang. Tadyak pa'y masigurado no magustuhan nakman. Asino day di abalasang. Amangan no nalipatam ti kanayon ko nga ibilin kan ka. Ano adaman balasang ama gusto am. Yam mumpay nga umuna kanya. Ha? Iso asigurado am ama gusto mo day di abalasang nga ibagbaga. Tano saan mo nga ituloy nga armang. Oy, siya nga rod, friend. Nagmaya ti turog ko itay. Diyak matin na puutan ti oras. nagmayat nga rin ti maturog. Nang runa, nalamag. Wan nga rod. Ngam oray na lamag. Adula tama ti customer dito'y bar. Hi, Margie. Ha? Sabong parakan ka. Wow! Sana all. Nakababain. Oo, kumikita amin dagiti tao. Hindi ko mamat medyo nalingod makababain na talaga. Kaya't ulang ay panaknagkan ka tinapod mo panagayat ko, Margie. Ha? Kaya't nasawan. Itikaduan man ti tattao wano saan. Sa anak amabain. Ase ka ti babae nga ay ayatan. Anya? Aklunan nga ta ni Margie, ti panagayat ni Rico. Papagayam, di uliwayan na dinggan, ti tuloy ti seryeta yu italawas anapaulwan. Servidora, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Donabel Aran, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.
ti Masakbayan. Ti napalabas, napanunot ni Margie asumardeng iti panagadal na, gapo iti kinarigat ti biyag. Saan mat nga imanugot ti amana, ngam inlawlawag na iti amana ti rason, no apay akayat na ti sumardeng. Kalpasan ti sumagmamanong aldaw, nagsarak da Jenalyn ken Margie, kat dita, inalokoy ni Jenalyn ni Margie, nga agtrabaho kas may sa aserbedora iti bar. Imanugot mat ni Margie, kat iti bar, naamam mo ni Margie, ni Rico. Papagayam, denggan tituloy te seryetay ita alawas ana paulwan, Serbedora. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Sabong parakan ka. Wow! Sana all. Nakababain. Kumikita amin dagiti tao. Ije kumamat medyo nalingot Nakababain dito. Kaya't ko lang ay panagnagkan ka, tinapod no panagayat ko, Margie. Kaya't nasawen, iti kaduan man titattao ano saan. Sa anak amabayin, asi ka ti babae nga ayatan. Anya? Sa pela ko tadi nakpabainan. Awatan ko maday ito asabong. Agyaman ako unay, Rico. Ngamintot sa marunong. Ije kumamot saan unay ang matatao. Ngamin, nakababain. Margie, di ka agbabain kanyak. No agarem kan ka, ayos laeng. Anya kalakit din. Auntie Emily. Iso na laeng, tapalagipan ka. Ano boyfriend? Boyfriend laeng. Kan may sa no kayat yu ti rumwar nga agpasyar, agpakada kayo pa'y kanya. Wan, auntie. Adda kayod iti husto nga edad. San kumananaskan pa'y nga ibagbagak dagitoy. Ang adda kayo iti puder ko. Iso nga obligasyon ko kas ina, wenno antiyo apalagipan kayo. Agyaman ak unay, Auntie Emily. Kan bay saan kayo abasta agtaltalag kadagiti tattao. Amwan nyo pa'y nga umuna, sakbay nga itedyo ti panagtalagyo. Uy, amo Margie, kanayon ko amadlaw iti rupam. Kanayon ka nakaisam. Anya? Siguro da kayon kiniri ko anya. Uy saan ha? Diyak pala inaklon ni Rico. Kasta ka di. Apaya di mo pala aklunan. Kit nasingpet mat. Kan may sa madlaw ko kit napudnukan ka. Oray pay. Nabiit pay ang nagdaton kanyak di tao. Di kayat ko, amok pay ti pudno nga ugali na. Ha? Amok pay ano pudno a single. Amangan mo't no adan asawa na. Narigatan. Sa bagay, at the point mo dita, friend. Kinapudno na. Agayatak mat ka ni Rico. Iso na laang, tasan pa'y siguro nga ita ti panawan, tapno aklunak. Kita haag pa'y pagpatinggaan ti anos na amangoray kanya. Nabayag akong nagdatdaton kan ka, Margie. Rico, awan ka dinamdamak kan ka? saan matakasta? Kinapudno na. Panggap ka matla ang aklunan. Kaya't mo sawan, datan? Uwen, manipod ita. Agayan ayat ka. Nakaragragsa ka kitang aldaw. Agyaman ako na, Margie. Ay, kunaklakit din no awan at talaga tinamnamak. Ay ayatan ka. Oh. Iso nga awan makagapo, tapno saan ka nga aklunan. Iso na laang ta medyo nabayag. Gapo, takayat ka laang mat nga amamon iti husto. Anya? Agayan ayat kayon kini Margie, pare? Wan pare, kinapudno na. Inaklon na kon. Uy, nakaragragsakak. Ay kat nasayat ano kasta. Nasayat matadan kaayan ayat mo. Tapno agsimpaman basit day tapanunot mo. Tani, lumaklakay kan. Anya? Katuan mat. Laklakayan kan. Ngam masapul pay lang aninanang mo ti masurot iti amin na mapasama kiti biyag mo.
Iso nga itata dan kaayan ayat mo. Di mo kunaan. Aninanang mulatta ti masursurot. Anyati ko namrikaw. At ang kaayan ayat ma. Winanang, ni Margie. Yam amok to kada kayo. Saan pa nga ita? Anya, napintas ka day. Adda ka di itsuran na. Anya ti trabaho na. Ha? Siguradum lang ang magusto ti ibagbagam akaayan ayat mo. Tano saan? Pasensya ka na nakaw. Amo mat nga istrikto ak no may papan iti babae. Nanang. No makiayan ayat ka. Pilyam kumamot atay babae ang mabalin nga ipanakal iti kaduan. Saan atay babae ang nakababain ayam amom iti kakabagyan. Mawatam. Winanang, saan mat ang nakababay ni Margie? Napintas. Saan ang makauma tilangana? Nasayat nga rod no kasta. Gamanya nga iti trabaho na. Mamuan yun to. Ito ni pasyar ko. Auntie Emily, agpakada ako man. Numabalin arumwara kita. Agpa-share kami lang ka ni Rico. Awan ba't parikot iti dayta? Agyaman ako unay, auntie. O sige, mag-enjoy kayo. Agam, ipalagip ko lang tilimitasyon nyo. Wan, auntie. Ala, agsagana ka nga rudan. Ang mga nuagur urayan ti boyfriend mo. Oh, ang mga nukasapulan nyo ti chaperon, Margie. Ibagam lang. Sika talaga. No niya laditan ti pagbagam. Sa bagay. Ang mga panunutam at ti chaperon ket dakkel anam-namang agbalin at third party. Anya? Saan mat akasta, friend? Ay na. O sige, saan ako nga umay? Ang mga pasalsali at tunang ijay. Makitak ti kinaragsak ni Margie. Idiadan ka ayan-ayat na. When auntie, amuyo matan, ni Rico ti damo akaayan-ayat na. Iso akas taunay aragsak na. Bagay damot kit di iti dayjay ariko. Sapay la ko matag bayagda. Wenno isuda ko man ti para iti tunggal maysa. When nga rod auntie, sapay la ko maa, tasaan nga agbalbaliw dayjay ariko. Sapay la ko mga rod. Tapno saan ang masakitan ti gayem mo. Agyaman ako na iti regalong kanya, ha? Awanan yaman na. Basta parakan ka. Kinapudno na. Iti 25 atawan ko. Itala ang anaadaanak iti kwenta sa kastoy. Iso nga agyaman ako unay. Itikaskan ka, a girlfriend. Deserve mo ti may kaniti kwenta sa kasta. Sapay la ko taan na damuhin. Kas iti pananganan mo iti ayan-ayat ta. Anya? Huwes, humugot pa. Uy, pudno ti bagbagak. Awanan. An nadakday ti akwentas, Rico. Hello, Tatang. Hello, Margie, anak ko. Kumusta ka matay? Ayos laang, Tatang. Nasaya at matlatta. Da kayo? Kumusta kayo, matan? Naalayo ka din timpaw it ko a kwarta? Uy, anak ko. Ingala ni ading mo ari sa itay. Ayos kami lang mat dito, oy. Nasaya at no kasta, Tatang. Pag tuition ni Risa dayjay. Di mabati. Igatang yung tumutan iti abas toyo dita, ah. Uy, anak ko. Kat agyaman ako unay. Agananat ka kumakanayon dita. Di ka kumaunay agpuypuyat. Wan, Tatang. Awan pagdanagan nyo. Ta sa anak mat ngagpuypuyat. Nasayaat nga rod no kasta. Ala. Baliwan tayong tumanin ti agsarita, Tatang. Agsagana akmatan, ta oras man iti trabaho mi inton madamdama. Kasla ka na yun matan ti date kin ni Rico, friend. Si kakit dimot. Saan mo't akanayon, ah? Ngam ayos lang. Kun-kunak la dayjay. Ka, sa dinungay mo ti papapanan nyo.
Secret. Secret ka pang nalalaman dyan, ha? Alangan mo't nga ibagakon ka niya. Uy, in love to'y gayem ko. Ay na, siyak anabayagan dito'y. Awan pa'y boyfriend ko. Ngam si ka na bitpan, nakatsamba ka iti gwapo. Kunak man numapan tayo ijay bar ita, pare. Ay, saan pa lang? Ang ano kaya tyo, ingkay lata Ha? Ada kami date mi kan ni Margie ita. Narigat no ibabawik. Amangan nagpasugnod. Namnamaan na, arumwar kami. Dagitaman. Kasla na pudno kamat iti day jay amarji, ah. Anyat kaya't masawan. Nakunak da ita. Gaputa dagi jay naglabas akaayan-ayat mo. Saan akas na tipa ng tratom kadakwada? Tilamad-madlaw mo. Sabali dagi jay. Sabali mat ni Margie. Agyaman akmanan iti panang ipasyar mo kanyak dito'y parke. Awanan yaman na, basta sika. Agahawitan. Ang mga nusapsapulan na kaninanang mo. Itulod na kon, tapno makaawit ka matan. O sige, itulot kan. Amangan no madanagan ng tibosyo. Uwan nga ron. Nakababain kan ko na. Oh, apaya kasta tilangam, friend. Adda ka di parikot mo? Ang iko Saan ka mat-asigod akasta, Wano, nag-break kayon kiniriko. Saan? Saan kami ang nag-break? Anya nga ron ti parikot mo. Ibagam ko makanyak. Gayem na. Apay, awan ti panagtalik mo kanya? Masikogak, friend. Anya? Diyak amuno anya ti aramidak. Ngam, amo ka din ni Rico ti may papan iti dayta? Saan pa'y? Ay sus, ipakamom kan ko na. Itikas na, maamon na. Ibagam matan kini Auntie Emily. Itikas na, amo na. No kayat mo, kadwaan ka. Anya ti aramidan ni Margie. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te seryetay itaalawas anapaulwan. Servidora, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, inaklon ni Margie ti panagayat ni Rico. Naragsakan mat ni Jenalyn agayem na, para kenkwana. Ken kastamot ten dagiti gagayem ni Rico, para kenkwana. Pinalagipan mat ni Nana Oping ti anak na. Ano addaman ti kaayan ayat daytoy, kat siguraduan na amagustuhan na. Ken impalagip na, at ikayat na apara iti anak na. Kat ti babae am ay panakkel iti kaadwan. Iti panagsarita da Margie kan Jenalyn. Adda nadlaw ni Jenalyn iti gayem na. Papagayam, denggan tituloy te seryetay itaalawas anapaulwan. Servidora, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Anya nga ron ti parikot mo. Ibagam ko makanyak. Gayem na. Wano, awan pa nagtalik mo kanya. Masikogak, friend. Anya? Diyak amuno anya ti aramidag. Mariribo ka na. Ngam amo ka din ni Rico ti may papan iti dayta? Saan pa'y? Ipakaamom kan ko na Itikas na maamon na. Ibagambatan kin ni Auntie Emily. Itikas na, amo na. No kayat mo, kaduan ka. Madanagan na, friend. Diyak amuno anya ti reaction da. No bilang laang. Kat, anyangin nga rod. Alangan, asaan mo nga ibagakan ko na.
Ni Rico ti makatulong itaken ka iti dayta a sitwasyon mo, friend. Ne, abay nga pare. Kasla na unag ti pampanunutan ma. Abay nga minaya, anya ti parikot. Agsubsubli ni Jane. Anya? Ni Jane nga ex-girlfriend mo? Uwan pare. Anya? Mariribo ka na. Jack amo no niya aramidak. Aklunag nga dapay la panagayat ko kan kuana. Ang no apay mo ano ka anong adan ni Margie. Isumot ti kayat na panagsubli. Ay saus, narigat dayta sitwasyon mo pare. Ang adakan ka dayta. No asino tinatimtimbang kadakwada. Oh, itaman pa'y akas tatila nga manakaw. Adda ka di parikot mau, ajak amaw. Ibagam no anyaman dayta. Iti kasta, amaw. Kan matulungan ka, no addaman may tulong ka. Ay, parikot ko kami ni Jane. Ha? Kaya't na tagsubli. Amok nga ay ayatam pailaang ni Jane aging gaita. Ah? Anya pailaang nga itar aramidam. Subliya mo na. Nanang, ay ayatak mo't ni Margie. Ay narikaw. Oray saan ko pa'y anakit kita dayjay a Margie iti personal. Amok anatimtimbang ni Jane ngam isaw. Ni Jane adda amin kan kuana ti kayat ko iti may samanugang. Adda kabailan na iti biyag. Di adal. Kan adalangana. Saan laeng abasta-basta lang nga. Iso tay makuna ang maipanakol iti kadwan. Anya? Iso asinamon da dya Margie. Ni Jane ti kayat kaw aparaken ka. Hello Margie. Hello, Rico. Kumusta ka? Apay, asaan ka mo nga agde-text? When nag-chat ka niya. Anya ka din di mapaspasamakan ka. Okay lang. Awan parikot. Makumikumak lang ita. Iso ajak o na makatext. Ken makaawag. Kasta ka di? Huwag gayam. Kaano nga umay ka? Ada ko maibagak. Anya dayta? Ibagak tulangan, inton umay ka. Sige nga rad. Umayak ta. Apay na ito pregnancy test. Nga inyawat mo kanyak. Masikugak. Ha? Saan mo ka di anang nagtiimbagak? Apay akas ta ti reaction mo. Sigurado ka kaditi dahi tangay bagam. No iti panagkunan katagang angawak. Nagbidot ka. Saan anasaya at nga angaw ti kastoy, dubilang laan. Anya? Diyak amo no apay akas di mo tinari ko kanya, friend. Ha? Idi na mo na ama si Kugak. Kasta nagbaliw mo ti pa nakilangan na kanya. Ay na, friend. Di ka din mas daaw. Kaadwan alalaki it apanawan. No naaladan ti kayat da, iiwan ka sa ere. Kasta. Kasaritam animbag ni Rico. Saan anasaya at dadya nga impakita na ken ka. Rumbang atakderan na ti obligasyon na ken ka. Nang runa iti agbalin nga anak yo. Nanang, ada ko man napatag nga ibaga kada kayo. Anya day ta anak ka. Masikog nga minin ni Margie. Namabaling kat agnaid payla diti balay. Anya? Pangasiw nanang. Di kayo kumagkadkad. Italang agkid dawa kada kayo iti pabor. Anya tinararamid mo, Rico. Kasanon ni Jane iti kastangin aramid mo. Imbagak matken ka ani Jane ti kayat kong agbalin amanugang saan kaday. Anya? Ha? Iti kano man. Jack maklaw na di Margie. Nagan na pailaang Jack magustuhanan. Mariribo ka na. Jack mo daramida, pare. Adagan ka dayta, pare. Adda ka mo tiniti husto nga edad. Alangan mat, ngagpaisuro ka pailang itinam. Nga oray may papanan ka na ayat. Saan mat Saan la day ti paregot ko? Anya pa pare.
Jack may libak. Ay tagpailan ni Jane. Iso ti kayat ko makaden na itong palbiyaga. Masigugmatan ni Margie. Anya? Kaya't mo asawan, saan mo atakdaran ti obligasyon mo kini Margie? Takdara ti obligasyon ko. Kasama ti agbalin nga anak mi. Ayan pa nagrik na kasla na po kawan ti panagayat ko kani Margie. Ni Jane ti ayayata ka. Unay kan pare. Saan mat nga ayam dagiti babay tapno kasta ti aramidem. At damat rik nada masaktan. Nang runan ni Margie. Ha? Agpanunot ka na imbag pare. Narigat ti agdardarasudos. Mabainak met ngamin nga agdamag iti gayem mo, Jenaline. Auntie, Amangan ngamin no panunutan na, apakibibiyangak tibiyag na. saan mo't siguro akas ta, auntie? Kat, anyat ibagbaga na maipapan iti boyfriend na. Ay, day tangarod ti parikot na, auntie. Saan ang masigurado ni Margie no disidido ni Rico atakderan ti sikog na? Anya? Maasyanak iti gayem ko, auntie. Ninamnaman na adwada sumango iti sitwasyon da ita. Ngam kasla saan mo't? Saan pa yun nga imay nagparparang ni Rico dito'y bar? Manumot alawas. Wen ngagpaiso, nadlaw ko mat da ita. Kaasimot ni Margie. Bayam, numara na karumwar iti silid na. Kasarita. Ala, umanugotak nga agnaed kayo dito'y balay. Ngamjak kaya ti buhay prinsesa, ah? Nanang. Ibagam iti day di amarjay, dagiti jak kaya, kan dagiti banag akayat kaw. Iti kasta, aware iti panagnaed na dito'y balay. Uwe, nanang. Di kay madanagan ta saan asadot ni Margie. Amo na ti agtrabaho iti unag ti balay. Nasayat no kasta, rumbang lang nga muna. Tadusan, talagasan kabay nga kinaawatan. Umanugotak nga agnad ta iji balay. Iso na lang, numanusam ni nanang. Ha? Istrikto ni nanang. Ado dagiti banag adina kayat. Iso, pasensya ka kuman. Anusam asikati agad Jess. Okay lang kanya, Rico. Awan parikot iti dayta. Nagpakada ka ni ti boss mo? Saan pa'y? Panggap ko ti agpakada inton malang. Kalpasan ti panagpakada. Umawag ka kanya. Tulungan ka ang mga iti gamit mo. Agyaman ako na, Rico. Anya ti planom ita, balasan ko. Auntie Emily, sapay la ko mata maawatan dak. Kabalak pa'y mo ti agtrabaho. Iso na laang tasaan akayat ni Rico. Ngamin, medyo madlawan ti tiyan ko. Maawatan ka. Awan parikot. Sabay la kumata agtalinaed lata ti ayat kan ornos iti nagbaetan nyo. Agyaman ako unay, auntie. No makipagnaed ka iti pamilya ni Rico, anusam, sika ti agad just. No nasken nga awatem ti amin, aramidem. Wan, auntie. Kat no bilang man ta makapagpasngay kanto, kat kasapulam tumanen ti trabaho. Umay kalat ta ditoy. Welcome ka ditoy. Agyaman na, auntie. Nakasingsingpot kayo unay kanya. Ay na, sapay la kumatag kinaawatan kayo iti ina ni Rico, friend. Dayta nga ro ti pagdandanagak. No ngamin agis istorya ni Rico. Kanayon lang nga ibaga nga istrikto ti inana. Pakibagayam latan. Saan mat siguro abasta agistrikto latan no awan ti makagapo. Ay, sapay kumaa. Oh, adaytan. Lugan ni Rico tinagsardeng iti batog. Inkan. O sige, inakon, friend. Agan-anad ka ha. Nainbaga oras yun, nana. Kastamat kan ka. Wangayam, sakbay anagam-am mo kayo iti anak ko. Anya ti sigod at trabahom. Kwa,
Awan, nana. May saaklaan nga babaunan. Anya. Nana. Tapno mom, anya. Jay ex-girlfriend ni Rico. Kayat na ti makisinobla ni ti anak ko. Edukada day jay. No saan ka kumaamasikog, sinublian ko man ni Rico day jay. Anya. Amok nga aging gaita. Kat ay ayatan pailaang ni Rico ni Jane. Isuasan ka amang namnama nga ayatan na ka. Nana. Inar-arapaap ko at imaasawa ti kakaiso ng anak ko kat jay adda kabailan na iti biyag. Tay babae ang maipanakal iti kaadwan. Ang babaunan? Nana, saan kumamot akas tati pa nagsasauyo? Apay kit dinasan kat pudno may. Naimbag kumanubak ng kaakaskin ni Jane. Ngam saan man? Apay akas tati lang. Apay ngagsangsangit ka. Nasayaan ta simbang patkan. Agpudno ka man kanya, Rico. Pudno ka di nga ada ex-girlfriend mo, ngagnagan iti Jane. Akayat na ti makisinubyan kan ka. Ibagam kanya ti pudno. Sino ti nakaibagay ti dayta kan ka? Saanin anas kan nga ibagakpay. Isu ka di ti makagapo. No ape akanayon asaan ka ang makaid na. Isu ka di ti pampanunutem. Margie. Isu mong bad ka. Wen. Pudno. No sino man tinakaidanon iti daytakan ka. Pudno. Aging kayta. Ay ayatagpailan ni Jane. Ayun gaputa masikog ka. Napilitan na ka nang yawid kan ka dito'y balay. Ngam, saan na kayat asawan dayta? Ngayayatan ka. Ipagpagapok lang iti agbalin nga anak ta. Anya. Anya ti pagbanagan, ti ayan-ayat da Rico, ken Margie. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti seryetay itaalawas ana paulwan. Servidora, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken iti direksyon ni Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.